ni NTETO cia Meru Tv cia oro kwi tariki 11 mweri wa Tanzania mwaka 2023 mbita Purity Muthoni na ruare yentukwe muthia ekoyana ndawa cia minyo daktari bamatora ya bo CHVs kuma ntere cia kibiritia ibanenkanirite nkoloki ndawa ngirinya nkoloki bakiaria ibawete ibawukulukira thina kathumba imwe ye wagi bo transport na iba kuromba atongeri ba county ubategera no banenkera katoken kanini Elsie Mutegi katwambiriri na iji. Nyuma ya ntumiri kurutwa kirikaro bya mwinge ya kwayana ndawa cia minyo no mthere ntugo ya muthia ya kunenkanira ndawa ino mandagitari bamatura tabo CHV bakuma ntere cia kibirichi bugite banenkanite ndawa kiri antu nkorokia ngirinya kiri nturirire wandini ya kibirichia kwejana ndawa cia njoka ira ikojukwa kuma ana ba mwaka jumwe mwanka antu kinya banene twa miaka mingi neto kalina kweja na ndawa yani vitamin kile na banini baraba inde goro miaka 5 na exercise yo to merita bwega kumarokere negoro turaritaga na stiro ito kwana nguge witete bwega na ntu ibagwitikira muno na iba ina wendo bo bwinge kwitho bakiona ndawa cia kungana family imwe itiromba kuona ndawa tontu bonini bwa ndawa kwao itukuria rarenge twatukuretera ndawa turetero cia kungana tontu mwankana nde tutiromba okabantura chionde ira ciagirite kwithwa chinenkeri ndawa yu tuthithetie almost 4000 antu banene na twana tunintini so we are very proud na itukuya tugwiretwe na antu baba currently by homed manage kuona at least skuru chieto nja chieto chionde ichumbite kwa kavana ponte tubanda wapau tete bakiga boboga na bamu baranywera ndawa ikwambirie goro tai batanite boga bakiwa ibaigetwe boga no kagitaniga kuberechete ngugira barutaga bareta CHV kiri akaria mwana thina nkotho ira bagukurukira kiri wireno CHVs tutaga ngogecia gutethia ntura cietu gutegera ntura cietu cieno theru buri goro gutegera baraba inyerekete no nto bwamba jwa meanya nwethaira kinya tutindiri toto ciokeria ndene community cietu tugatigera gatindiri kau ugacugurikira kwe bo kwethera batire nya irio muntu na kurere ati irio ugatigera ora bomba kuyo cio organize CHPs tukomba kuba provide na gento geka yo kiuto tena kio itocio mega gucio thorania miuko yetu nikenda twetha twe supporta tutindiri tou batu twe community health promoters itwetaga njeiji nikena tukomba kuwe bathima plecha tukabathima plecha na twathima na plecha twe community health promoters tutubaeja ndawa tubarifaga referral hospital ira tutana iria yo ngugi tukiona oro tena kioro na tukona ora wina thina na tukwiwa inya tuguraira kinya bya kuria oro tena bya kuria tutimutiga kariu itocio manya kimuko yetu takwike twithera tukiona batu tubaba tagwa community health promoters ne ntubachieja nete na rimwe batumaira ngarama ciao bakatumira ngarama kinya cia communication na ne mai bashikurukaira mantu jama ingi muno tontu kinyanja ire bataga bakethe imwe ire benurabo ibethagirwo berigirite kuma kiribo yaitha kuria kana kunywa rimwe twagaga mbecha rengi twitatu tukera mtu bakarega gutwa appreciate nja ciao bakithirikiri bakugathirikari ya county ne batayanirite muno raba kuromba kuraithirwa na njira ya mwanya ndi gute support twithagirwo tukiona kuma kiri thirikari kana kinya kiri county cietu kira tuomba kuria muno ibatuthuganirie mieri ithatu na twari na mama county wetu tuyari tuambia Mungu atatubariki na ndi mama no kuiwa itira tutharimwe indi ibwega kono tukitharimo no tunenkera na ndi twiromba itu batutegera thikare county to miromba ne twajaga stipend kindogo batuchorere kimbanje yetu iwe Meru county batuwekere kuma wandini ya kibiriche gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Minista wa Karia Bwandene na Bomatora Profesa Kithure Kindiki na rombete makanisa kuyamwe kenda kuwate thirikari kurwa na oro wanibara bawisi da kanisene basiethetie imurungu betete lakini kaba kuoro wanto awete ate kwenda ikarika yaresha kahola rikarika na ange nthigurune Kenya ndagara waiguna ainaiji sisi
na serikali hii tukiongozwa na Mheshimiwa Rais tunaheshimu kanisa. 99.9 ya makanisa ya Kenya hapa tunawaambia heko kwa kusaidiana na serikali ili kubadilisha maisha ya watu wetu. Watu wote na viongozi wa kanisa na Wakristo, watu wote wa dini zote ambazo ni dini ambazo zinahubiri neno la Mungu na ni dini za kusaidia watu waishi maisha bora, tunaomba msaada wenu ili tupigane na wahalifu, wakora na magaidi wachache ambao wamejificha ndani ya kanisa wakitumia neno la Mungu kuleta maafa na vifo kama vile tumepata pale Shakahola. Nakaturoke itusokerete nyuma ndaika itekuraya endeleo tegera Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akomwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Biti sako neto janagaron kere alitingo ge badrikare salary loan kere mulitingo ge mushajwa jo krokera kere account the biti sako na to na salary advance loan ogwati aro niji ubata kudwa garanta baina ukalala lunguru wa miaka 5 na interest rate ile ndhimono manyamanto nkroki tuingire obishine sheto ile ya kuena gukano tuingie dhimo krokera namba ije 0701911765 kana 0754911765 kana utume email kile info@thebitisako.co.ke kana kile website yetu yani www.thebitisako.co.ke. The Biti Sako, our Sako, our growth. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni birekete na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku na jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore chara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
ya nontu boitana mbere otegera NTETO cia Meru TV na tuicokera thirikari county Meru ibakorwa ukiria talanta cia nthuki imbithi yenjire emwe ekwebania nthuki imbithi na uitonyethia na ikundi bira bitibatire amwe na uitonyia kinda wa cia mbogita aciari ibakorwa ukuria talanta cia nabo nontu cia tuma bete kuraya ne imiario MCA wa Ntobochio ward Mutweri Kabako amwe na atongeria bakanisa Pentecost emawa baiki kia thokia kururia eukuria mayuthi kanisa eu. Aciari ni boritwo ikira bia biana bo rira bona mwana ari na kiewa ni bawati kulikithia untobo nonto ukiria kiewa kia mwana nikituma mtu aikurikire muturire rira reverend wa kanisa ya Pentecost ya Maua awite ni boya aciari bakunire metho miariere wa timbaru ni MCA wa Ntobocho wandi Mutweri Kabako rira wite weta mutongoria bakethira bayukiria ciewa bibiana birabiri maturene kenda batira baukire nthuki mbithi itukoromba aciari baraba inana bathirite cukuru babatethie kugwatana na baraba na talent ta kina masi no ntugutata na au nturene okiuga gote kuona ngugi untu utumba gugutethia lakini okagwatana baraba na talent na bukorania amwe talent ira akumira yakona kinya capital ya gutoma wethire kuokiona mbaca ciaku na bangi baraba kumya baina talent bona inya tongeria boibo support ya ntu baraba ina youth baina talent bakaumba kwithira bakiwirirwa kukuria talent iracio na ukira na witoria kire antu batina ibo kwa hivyo nibira nkuromba kankubaira nonto ya mutongeria itwetete kwiyana njira nyingi muno sebra tumba wakikisha tukumenya talent iriku youth wenzetu benacio na mubaire itweyete obatethia na njira ya kubuithia micemanio ya talent search kenda tumenya kuona kethira imona fulani kana imuntu fulani muyuthi fulani atharimi na into kiriku Oriu thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Kawira Mwangaza ni bauritwo ukiria bia wabibia nthuki mbithi iri njira emwe ya ukuria naba amwe na muongo inyasa county yumba tutethia na studio ira imba kwithira very equipped na ina kinya producer kenda at least ana baraba etu baina talent cio ntuitona nthi ingi na inyanthe weye tu ya Kenya ntu baraba ina support na bautetherwa bakirita ndwimbo cio na ndwimbo ira cia bandika kiromba thirikari ya county ni rikane andiki ba mauku nonto andiki ba mauku ke Meru county twithira twi very few lakini kiwiki ya wakira kite competition so kiromba thirikari yetu tutetheri batu andiki ba mauku batu ikire inya industry in Meru County ira tukombo semani yandiki ba mauku twakurita yewa bietu muthia nthuki mbithi ni bauritwo cunkumia kiri ikundi bira biene etomi na tewitonye kiri ikundi bia ndawa cia mbogita kana ikundi bira bitibatire na kabacio mini wikira kithomo nontu nikio kia etomi can encourage my fellow young youth ni basio mina kuthoma bate asikumania mantu ya nthiguru ya kunywa bangi kumakenda wase kulebya na mantu ange yateagirite kenda bambo kinyanto yankinyite tukwendika renji ana baraba ibandukisha bamasi batigana mantu ya orevi na mantu ya ndawa cia kubathukia baritangugi ira chomba kubatethia na bakathera barantu ba fainda na arua na ntukuira ingi ciejete nikire kiatho kio ruori bwa ukure muyuthi wa kanisa masekendi pesa kuwa hautakisoma leo na withiro tiri thoma na arua lakini mmoja wa familia yenu ataweza kukisoma ndio mmoja kwa kari thoma nkeripotra Meru TV ndi kanisa ya Pentecost irere mawe Gembe South mbeta mukiri onkonja Minister wokaria bondene na bomatura Professor Kithure Kindiki no wete akawatanira na atongeria ba county Meru Tharakanithi na Embu kenda kuriukia mirandi ewiti na mbere ki county iu nkuluki awite we atiwatanira na atongeria bara bakuruthania mugongo yo Meru na Tharakanithi miankene Jeff Gituma ainaiji nawe Professor Kithure Kindiki Minister wokaria na wathani bo matura na ugite akagwatanira na atongeria bangi ba kaunti ya Meru na Tharakanithi nikenda bakachokeria mirandi ikwamite na kinyerete ni thirikari irathirire ya Uhuru Kenyatta. Miradi yote ya barabara ambayo imekwama katika kaunti yetu ya Tharakanithi, kaunti yetu jirani ya Meru, kaunti ya Embu na sehemu zingine, hiyo miradi yote
Nkuruki Minister Uju na kuromba urumwe na ngwataniro katikati ka atongeria na kariba kaunti ya Meru na kinya Tharaka Nithi. Achana na hii mambo hapa ya ukabila. Na nimeona kuna waheshimiwa wengine wanaenda kwa redio za kienyeji kuchochea wananchi wa jamii moja dhidi ya jamii nyingine. Wengine siwaoni hapa. Chuma chao kiko mtoni. I mean business. Don't incite ordinary people who are in problem to hate their neighbors, take the law in their own hands and commit crime. Nkuruki mutongeria Uju na kuga atitikiria nthiguru ici ikinyango ni antu ba siasa na kinya antu baba tutumira sheria. Lazima tujifunze wakati tuko na malalamiko yoyote ya kisiasa, ya kiuchumi, unafikiri umefinyiliwa mahali, wewe sema malalamiko yako, na vile vile tutumie taasisi za kisheria na kikatiba. Ntumo ya Minister Uju kiri polisi nabo barabati kuthingata sheria ikuriji. Kuna wenzetu katika idara ya usalama wachache pia ambao wanatumia nguvu visivyo, na hiyo haitakubalika. Haitakubalika. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagituma. Tukithiriria atongeria Kathumba batongeretwi waziri wa urimi Mithika Linturi ibawatanire na Kristo St Nicholas Kithaku Kiumiene na nyumene kuwatana na munini o rais Rigathi Gachagua nja kwa mubunge o Centroimenti Kirima Nguchine ibainyiritie thirikari yetana mbere kurwana nchobi ndege iwatho na sibo batarate atikangwe kana kuana. Gachagua awete nyume musemanio yoruyu rwangirwa ukaria nteresi ya chuka bakenga sibo 50 ngwene nonto bwawika mubwanano kibangi nau iyo twakinya muthia nteto cietu cia Meru TV oro iboya nonto bwawita na mbere kuwatanira nani kinteto ii ithira wina utuko buthongi Mbeta Purity Muthoni.